kanti sobakubamba kanjani manje? Dr. Mkhulu ungazohleki. Wayekela abantu bembamba wena. Thina athi ithi inyanga ezithenjiwe la eMzansi sinawe. Wayekela abafana bethumele iy'nkabi zizombamba la. Hayi mina ngisekhona ngibhize khona ngibona ividiyo mangifike ndahlala iyetrend ngithi awubhuda kwaloyi sebambambile Hey ndoda uyazi ukuthi le e-Asia la okungakhulunywa khona isilungu ngigcwele khona BBC ngigcwele khona uMzansi neZimbabwe ngikhulumi ngoba yiwo amazwe engihleli kuwo mina ngithole isivela eLondon Dr. Mkhulu. yebo ndoda. Hey uyithola ufika kini lapho kaMhlaba uyalingana. Ngifika manje mina ngisuke eGoli bengiselokuzaneni bengiseback bridge mangisuke eback bridge ngingaba N1 ngize ePitori mangifika ePitori ngingaphisha lingana manje lapho ukhona abaloyi lapho uyatrenda. Uyazi ukuthi ngesikhathi bengibambile baye bafonela omunye undoda wenyanga omunye oyisidudla lapho bathi kuye hey uyayazi le ndoda le efaka ama-chain ezenza wena efaka amagolide le nyanga akaphendulanga kabi shem wathi hhayi asikaze sihlangane ngamehlo kodwa ngomunye wey'nyanga ey'qavile ezweni bathe basetsha lapho bathola baba ya babefonela ukhumbulane but angithi angeke ngibe neshow ukuthi babefonelane ngoba kwakusakhuluma ngaye wathiwa uyamazi ukhumbulane ufaka ama-chain njengawe babemfonela hhayi befuna izimali mfakisa izimali ndoda ngangikhonjwe mina ngama-AK-47 awu-8 ya bebaningi bebephumile I think nami bese ngihamba kakhulu la ku-media bebephumile but ungathi uyabuka Dr. Mkhulu mina ngisiye muntu othola sebangumsindo ekhulumelwa uthola sempostile Dr. Mkhulu utheni ukhehlelezi utheni angisiye muntu oyenza njalo. I think vele imishini yabo yayimali nothing else bebecabanga ukuthi nginemali njengabo Dr. Mkhulu. Kodwa sifuna amagadi phela ugadwe njengathi uyabona mina ngapha kungena lapha vele ngathi kuzura amaphosa qhamuke escourt serious. Hayi ngizokubona ndoda unhlanganisela igayidi mana sipholise lento imedia izokhuluma ngami kakhulu bayangi-interviewa ukuzama nje ukuyiqondisa le ndaba kodwa yona izokona. Wena sonke one uthi ukidnapiwe wena ukidnapiwe ngabantu awubazi nokubazi bathunywe zinyanga wena injalo vele angibazi nokubazi bebelokhu bedimandile. Ngiyabonga nje ukuthi ukufonele ngibe nenamba yakho. Amandiya ahlangana abelungu bahlangana abantu abaningi abahlangana ama-Red Indian kathi thina silindeni bengicabanga enye into okuthiwa ezangomeni ezoba ukuthi kunesikhathi la sihlangana khona siyogida nje sindawonye sizikholisela kuphelele lapho ngaphandle kwenye inhlonzo. Isigodlo sakho sikuphi wena? Isigodlo sami besisedobsenville manje ngisidilizile phela ngoba sokufanele sengingumuntu ogayidiwe manje uhulumeni ukuthi hayi asigayide le ndoda ngathi bazoyisipula imphambili. Akunzima njengamanje bawubulela umsebenzi wakho kuphela total. ya kodwa uyakwazi ukuthi ngelinye ilanga mawuvela impande unayo iyaphuma kanjena kube ukuthi abantu bathi umsebenzi ufile ujike Dr. Mkhulu lento lena kube ngathi umuntu advertisiwe ngoba iqiniso liyaziphumela lodwa. Angithi uyabona ukuthi njengoba nje mangikhuluma lapha ngikhonjiwe ngezibhamu omunye nomunye umuntu onengqondo uyabona ukuthi lo muntu akakhulumi yedwa. Angikhulumi nje kanje ngoba ngikhuluma nawe manje. Ya bekunyiwa. Manje ngifuna uhlaba amavidiyo straight usho ukuthi uxolisa kakhulu kuMzansi Afrika ngayo yonke lento eyenzekile bekungenhloso yakho. Bekungenhloso yakho kunabantu nje kunenyanga nje oyaziyo kepha kwekuyidalula kuyona ethumela abantu. Uvela uthi kunenyanga oyaziyo edumile edalule ethumela abantu noma ukuthi yakuphi noma ukhomba kuphi la uzokhomba khona ube lezi namba kufuna uyintshe lezi. Kakhulu Nkosi yami hayi yona ngizoyilandela ngohlelo lwayo kodwa ngoba ngisakhuluma namadoda anjengani kanjena ithemba nempilo kukhona. Bekukhona inyanga kulaba bantu noma inyanga bengekho? Angeke ngibazi laba bantu ukuthi bikhona inyanga
kodwa lo munye lo wayedriver hayi ngamsola lo. Behamba nami ngahlubulo lemoto. Hayi Ford Ranger, iFord Ranger iBrown, uyabona uBrown lo oke waduma nje wama Ford Ranger lawa negolf GTI emhlophe. GTI emhlophe esakhulufaro. Yebo. Okay. Baneyinkabi, inkabi lapha ngathi iyajima so ungathi umuntu owashayo kancane la emahlombe. Isikoro uyayazi leyo moto ukuthi ekabani leyo Ford Ranger leyo. Hayi ekakhethelesi leyo moto nalelo golf leyo. iFord Ranger ingathi sa brown yana brown low light. yebo. ekakhethelesi leyo moto. Awu uyabona manje ukhethelezi ubaliwe nje kakhulu ngitsho nabo advocate abakhulumayo bashelile ukuthi hayi ukhethelezi. Ngimphuphile mina lo mfana izolo ngazibuza ngathi ekhuluma fast nje ngaze ngazibuza ngivuke ngitshela unkosikazi ngithi amfuna ukuphupha umuntu ezangakaze siqoqe. Wena sengingakuphupha ngoba ngiqoqile noDr Mkhulu uyakwazi ezithombeni. Ngimphuphile mina umfana lo namhlanje. Bakulande kuphi nendawo wena? Bangilanda eStandard 10 bahamba nami baze bayongilahla isisithi 75 km to Durban. Angithi uyabona ukuthi lapho besebejika sebesiya kuye le Verolem. Ya iFord Ranger kaMzole uyayazi abafana bakhe labo iFord Ranger kaMzole le Golf R emhlophe eGTI. KaMzole yabo ezakhe zo imoto endala angasayisebenzisi seyisebenzisa nje zona abafana bakhe. Kodwa awuntshele nje ukuthi lo mfana mayizovela ngisuke nje angaze ngixabane naye angaze ngithini naye. Uyazi ukuthi labantu bakhuluma phela besemotweni bathi hey uyabona ukube ayinormal njalo lento ngabe ngikhethelezi ngabe seyikhiphile le mali. Sawushaweni engilamu Khokhovula ushaweni network lapha manje. Ngithi labafana lamadoda lawa akhuluma athi lento ayinomali leyo awunamali wena ngabe ngikhethelezi ngabe seyikhiphile le mali. Imedia iyona engaba ne-influence. Asia la okungakhulunywa khona isilungu ngigcwele khona BBC ngigcwele khona rathi inyanga esitenjiwe la eMzansi sinawe wayekela abafana bethumele yini lapho kaMhlaba uyalingana now 8 mali nothing else becabanga ukuthi nginemali nje abo Dr Mkhulu. Kodwa sinabagadi balugadwa njengathi uyabona mina ngapha kungena nakamngavela ngathi kuzura amaphosa kamke escort serious. Hayi ngizokubona ndoda unihlanganisela igadi mana sipholise lento rathi inyanga esitenjiwe la eMzansi sinawe wayekela abafana bethumele Kodwa sinabagadi balugadwa njengathi uyabona mina ngapha kungena nakamngavela ngathi kuzura amaphosa kamke escort serious. lento ukhona